Kuno beli pesa po visa po SBI Bank, okay. Tap cho card. Untuk tadun, okay. Laban yang ni baik deposit. Domestic, sorry. Nata kali yang ni English. Bilang baca untuk withdraw, nata final banking dan untuk deposit. Nata ni order account na menu setengah apa guys deposit. Okay, continue. Dia bilang untuk anu nombor orang tu, sampel gua kumto, kono bilang untuk no problem tu. Okay, ngala untuk open jalan tu. Saving. Clear. Okay. Then I tap baik bisa kumto atau comment tap bisa. Kumto ban tap. Okay, tap baik baru bisa. Enter. Okay, done. Confirm, okay. Pejang na submit ki ana receipt COE. Kani kemul kano pila tap bisa kan. Okay. Apa diri pi kemul kano pila tap kita ke kata. Kene kemul kene. Chal pai. Take your card, kemul sim card. Clear.